sa bondo nsam no wono mo ekwa ye kire na yentete ne se wo matwe de asensende asam na asie ye beko no matena ye na ye no mo akwakodi nkomo awie enkra efri ofuase ayire bi abatom pesua so kire sempre wanyinsen ate atesenti aka ho bi ama prosifo ate won ho agum ye dem beko ase no for abatom pesua no so na no ya na by election course so ma ndc amanyoko no kodi nkunim ewo empesua no so ni ate so pani Kofi Akpalo ne party LPG the constituency chairman or honomo wa resign ema se so na ni echere party fufrum wako party be mu a the assembly si yenti a wa resign ye be ko no no yakwa akodi nkomo mrasha badwani bi so de afutu kwa majanom se wonya sempempi na no ye obobomu ewo wonum afiefie mu no abusan for weni afufro pin yakekese ne ne se kase abia a wo bia na wie ye ba ne de aba be somo aseda enkoma cloud internet Ghana se ba ne internet ya wo de ye adwuma ewo fie wo de ye adwuma ewo ye adwuma mu a cloud internet Ghana ye kan for the amawo eba no wifi num and a hotspot num nyina ye bi pa CCTV camera installations num and digital security locks so no ye bi pa ye okuma say top high abrosan no ye opposite Love FM no ya Kumauma Rural Bank wo na ehwa ene ye wo enatabita clinic semen kan cho se ba no prostate mo ya de medical catch se be ma wadi 45 51 mo kono a hyase mu woni nko prostate no ho ojonso te ya wom ojonso mo gede ekire ojonso te nkasa jonso na kamne ntime ma abusua o prostate na hyase ka bibi de kire wo no se problem ya ba ho enti hyase ne tutu one mo no e ba diabetes so a say type 1 say type 2 say type 3 diabetes ye fani nyina ho adwuma kodan tabita clinic ye nya ho adwuma fama oliver na ye se nsu aba be gina ho ana se nsu aba be gina mu no ni nyina ye ho adwuma na o kidney no yes ya secra emma ye bejewa ene so be kidney transplant ya nyina tabita clinic ye ho adwuma ye okumase sofla alignment wafro sofla interchange no a usane te sene ye wo kopatase no onsari fa so sabons ye honum na enkran takwa de ene sunya nyina ye butu honum a yesomo ya Bolivia enterprise so na the future life smart food obegwa so waso banku abetie odi awuo ene ufufuo ndi obedi na ya na mpempi nuani nuro no a na nipaduane hia ne nyina ene ya na wo banku ene wabetie ne odi awuo ene ufufuo no mu eno nti no the future life smart food abegwa so a eno no nuani no ewo mu no ebebo ma nipaduane ye fe abribia enyini ye ama chese waba brewa ne so setelia wonam sadi ne wo honum waba akokra ne so setelia awode wo honum a okoba sense ebe se de bia na wo bobna wo sisi ene wo jonku sam ekwa kututuo ya Bolivia enterprise so madua ne future life smart food ene ye kan for de amawo ena so wa se ba clinic se en kan kire se ba ne stroke a enko ba bia me anyu sikani ye expert esaso ye excellent stroke ya de ho a ene kwan se okoba bia me anyu sikadi ye be saw ya de amwasa so na ntibio yankoye yanomfo no a wose wasaw ya de ne so setelia stroke yi untimi nkasa untimi nante chia na wo chia ukutapomanom ne ade so what's about clinic de ye expert aso ye excellent wo ho a stroke no ya ye obia ye be ye ho adwuma ediama e ba ne cancer sam so a ye fabulous power ho ye wo shim school junction and abarekese so ye butu wo no mo na ye mami abe se wie watena se ya de ne die hu ye se ye sunsum ya de ye huhum ya de ya tode amawo enu nti utwe so wuo e be ba befo akono mami abe se wie ye ne kakra na fo ne che na tena ye wotano so apatra pa new site wo mo a no mfa dru nka ho ya nkase ya bibi dro ya ye de suru isa fo mi sa hwentia ene akekedo kakra de awo no ene ode esaw ya de abusua wo mo na ema ye vemu a ba bia wo bia wie yetimi aba na ya ba besom mo medin e de na ya obo amali bia boga wie mene ohine ire mami akua ye boa esiama abusua fo enye brain na fe nsam no yen hyase yen femfi o my god amra so je fiem emfa emmamo na nteti abato so performance nsam chefa pro so chese ene se ne yenim no se abribia so twedi ampo nyankrompon ba se ya de mahata mununkumachi ototoro bonso tonso ba wi obotantimo a wariga fa dum ne mununkum agine mata tati wiem na se wode eda no dum yesa no a yemra se wigafo se ne obi a sorry na wakọ adwuma no ne ade no yemra se wigafo no so
ekɔ dwuma ekɔkɔyɛ dwuma kɔdwendwene ɔman no kɔ hyɛhyɛmra sɛbɛ na ɔman Ghana ɛbɛfa ne yɛ apesene na digidon papa bi efra na busua na dwuma ɔmo kɔyɛ no entete abeto Sompa FM nsɛm kyɛfa prono so kyerɛ sɛ NDC mraspegafoɔ no wɔn NC parliament hɔ no mo ɛne anoma bakra NC hɔ no mo adaya wɔn so wɔn nua honorable James Jechikwesenia wɔyɛ mraspegani ɔwɔ mraspegafie ma dehyia ɛwɔ ase no for bottom pesua so ɛne wɔ kɔkɔɔto ama ɔmo akɔ akɔdi n'asɛm ɛno nti NDC mraspegafoɔ no ne baako kura ne hɔ no mo a wɔsi parliament hɔ no mo yɛn kɔ ɔmo no so yɛn nua baa nana ya ɛwɔ ahoma no so yɛne no nkonkodi nkɔmɔ ɔbaya mahan Mijun so many of them. Mejimedi sa ho ye. Oba de adom ne ho ye. Na ene parliamentary business say jasa na moka no. E hyase ebrebe ya yes NDC MPC anoma bakuransi parliament we. Mini ama menda wase ne akwanya wode ama me awie. Na ebre du ba ko ebo pai mu pe na the second deputy speaker ononyamfo Andy Samakwa Tiama. Otena adwamu ehwe amamra hye bedwadumadie no ahyase na enso ebra wotena ase no nukure nie edom kuma na fa no ekomekura ba kosie ni ho a wobaye edom kese no so mo baye no mra hye bedwafo no saa time no mo ye makoma ko dumienu pe enu nti say ya me no kase speaker kra ye ni se asetena no watwe sen kakra enu nti wo twen esan sen ne narcotic control commission bill na supreme court to say yes omo amend section 43 e wo bill ni mu no ene second reading no e be koso enu nti uba ma se bedwama Uben say interior minister Onyamfo Ambidari Power Bar and Kane many Dumadia Bako and Supan can necessarily Sebediano etnaso. Nezo said Dom Kumano and to me a mantino. Ama a boy Dumadia Ahobra Cassier Biano, a Mayaka say and ne and Shea na amaso. Na Ebra no Onyamfo say Chairman Sabonshu or sorry plan and I no Cassio. And then Dom Kumano Momudia what is almost say proceedings so mo mabinne emrahye bedwam a omu nsie sanso no nyafo Jechikwesi ene na wɔ court nanso Dom Kumani bia file questions ma akoma ko beye du a na ehia masa soafo e omo sese um beyi ano no asoafo ni mienu aba nanso sanso omo do omo question ne bae no eni honti no ama question no speaker yese omo dwen ho ada se omo be file ne fofra na se bia omo emfa mabim na me nuanu nyina ntwam no eya ade o kai pe central na Shebedwani ononyamfo Patrick Yabo ama awie ye wa friends central fo nhia mudie ne na asem a wo kan se ene boycott bebrebe Dom Kuma ne dia ba ya wono de office ye directive ebi a efi party office na enme wo ma hye momra Shebedwafo kiti se anytime bia ononyamfo Jechikwesi ononyamfo atofosin ononyamfo Collins Dawuda abekọ court no omo participating in parliamentary business no ononyamfo patebo amase de omo ye no ebe haya abanye dwuma enu nti awie wode adesrede na to NDC animu se wo mu se de esi no anyasi ononyamfo Jechikwesi wo kra lawyers ahodo a wo mu kasa ewom enti no enka wo mu de wo mu hwe na parliament adwuma no wo mu metena ase no wo mu nya no mu hwe animu kosisi court ruling ebeba ewasem ne ho wase adesrede o na wode ma NDC amanyoko awie na oba ye mre di kan ya minority no wo mo boycott ya wo manko parliament ya no mo cheso no bo James Jechikwesi ne atoba force wo mo kwakota na chi no ya te se leadership a wo mra se je fie mu ho no mo besia na sade no o ma didi ho nkomo se be ye bi nkonkosi bi o mre di kan o mo ye sade leadership na nhia na ade no masa to aso ye sade we bi o say leadership Asia ebi a minority majority na say NDC amanyoko no wo party executives mecha party mpanifo a omo orders and ema omo as members of MPC no omo di ache no man involve omo a enye moka esan so omo di party mpanifo beka no omo di so esan so omo ha e wo party ni di mu enti say minor leadership nko abekohia without the concern of executives ni die eno die enya de be ye adwuma enti o say ama speaker suspended certain so omo ntwen kakra enti be brebe na odu ani bubu a won be sa akwa akotena ono makwa akwa we NDC fo no be ba be brebe
say cry there or the 15 minutes momu there name speak out train our train no train Ononyam for your friend is chairman Edema Defense Interior Committee, Canada, Japan. Now, narcotic control bill no what be reading for the second reading. Matia oba ya da se abusua ye nua ba na ya de ko ne nche ya watu ye nkrade ye free mraswe ye fie no nti na so so ndi simraswe jafo no anoma bakra en simraswe ye fie mo ni nyina eye se ase no mraswe ye ne onabo James Jechi Kwesin na sam court friend ne nti omu nyina gitwi akwakota na chi e wo court a anoma bakra en si parliament na so so no na eni da kwan se ministers bi a ya sama wudum no also mo komraswe ye fie no mo ekoyi nsem no ene bia efa na Cortes Control Commission mpenimfo madwuma ye ho wi no a ye pese yedua no dudum ama mansanya bitoni ade ma boys no omonnom bodam no eno so so mra edamra se gye fim woni nyina na oso mukodi hu nkoma eja wo mansi wonom na ye koti ono abolo se eche mensa bonsu mrasbe gye ni wo mrasbe gye fim adehia also me abato mpesua so edom kese no oda no ne nsem a wode tudwamra parliament trans ya no pay na NDC fo no ama no colleagues from the other side, who unfortunately I'm told have elected not to be in the house today. I guess we may have to have some discussions on the way forward about those questions. The people to ask the questions are not available. The ministers have come to the house, but the persons who ask those questions are not available. So as I'm saying, subsequent to this, we may have to meet and then decide the way forward with such questions, especially as the responses have been given. But it cannot be a decision by me alone. We have to have some determination made on that. So, Mr. Speaker, I believe we can now go to the presentation of papers. Suspend the House for 15 minutes. And 15 minutes is 15 minutes. So the House is hereby suspended. Sompa. Ayo abusuafo nti akoba asanu a NDC mrasojafo na no mabakrensi parliament hono no na mrasojeni wo mrasoje fima de hye wo so me abaton pesua so ono blo se che mensa bunso no na dom kese no woda no no akro no a esaso ye minister or parliamentary affairs won sensem na just wodin sem na to speaker nim na speaker say akwakọ yesi ne de o muntimi ntoa so nya adwuma nti ene wo so mutu o masetena no etwentwen so a besi ma bedunum na se kire won besafra wonoma afra busuan ye samobo se de yekoso mrasojje fiem ye ne de kire de be fra to bia ne yemfa nkame mo ye to asem no so ye da so agyina mo wa MPP amanyokorum na sabra ye kasai enrada na wonum ede to dwa se nyankopon ye adoma enne wonum eba bebie kwan mu ama empesi ahodo ya wonum ni anamusifo no wonum atimi abie kwan ma obi owo pepa no watimi aba befa enkrata na wokyerem se nyankopon ye adoma dwumede nyina no ebekwa akowie August bosumi ye ba besim no ne da ye toso edu na numu na wonum ede atodwa biem se wonum ehwe ni mu se wanyina echi no ebobo sumi no ekosi se December no ebeba no wonum behwe no omde aye abatoɔ de ama wonum obi obetimi adi nkonim no eno na wonum beyina ma na akogina mu ama wone eye party foforo no so no etimi asi akan akogina mu mra hyebedwam ede ama wonum sei eno omo sisi kasam no esitie wonum ekyerese bema bi oba beso kratem no ewo se wotimi kita 35,000 Ghana cedis ye no ene ye wo renew one renew enya de asa de bema obiem na ne nyina na 350 million old Ghana cedis ne sanso ena ema no so so a wonum ba ene wonum a omuni padua kwa no ho temachie bi ewom disability fo no so no wose wonum ebum mienu na just 35,000 no obum mienu ana ema no ene womom ye disable no so a wonum person be fa krata ne bi no wonum so de ebeba eno no ne nyina mu adom kire se wo hwe ne mu se dwumade we so obi ya de party ne mra ene ne hyehye ya wode agu akwan mu no ebe di dwuma ne po no obi tia wo nenti ana se obi etimi kaw e wo kwan ba kwa na se mienu bi so na se entwe ya
ɛmfa mmra nhyɛ wo nsɛm bra na ɛne mpanyinfoɔ mɛtena ase saa berɛ no mu no wɔnom bɛhwɛ kwan wɔn de bɛfa so ama asomdwe aba ɛnsɛm wɔsɛ nyinaa ɛbɛtɔ odwa no ɛna Sompa kaseɛ yɛ ne panyipa yɛ wɔ no MPP amanyɔkuo hwɛ wɔn abatoɔ so yɛwura Evans Nimako ɛtwetwe nkɔmɔ ɛnsɛm dodoɔ na ɛna ɔde tae wɔ yɛkyi yeah, mechanism no part no FBA nomination and ecosi abotia yebisima 10 into free and 11 July ecosi 10 August the nomination for parliamentary primaries Ofan constituency said the party makers a baby ye need certain member of parliament and the time also the became FBA or nomination ahead baby or certain members of parliament the only say a combination nominating forms no echo to constituency secretary into beer or your party near or your constitution article 12 na criteria or no utumi edition no o akwenya say obeko ye party headquarters or constituency na wa pakofa force say we obi a usuban a wo dedi e constituency no e suban papa so you obi a e ka say wo dues payment no you are in good standing so you obi a constituency na e wo no a officer okokojina say member of parliament no constituency executive committee no e be jiwa tu na say omuni mo say ye ne on ye party adwuma so mpeso eso no it no party nomination forms made the aba there be a undertaking na only party no e be sign there officer obeko contest ni bi no onye bibia ebebu party constitution no any media the OPM no say Ghana the constitution and e bo man nti obehwe article 94 e kire obi a pese ko parliament niema efese odanidi usu ene oban e so you obi a o Ghana ni krojen we obi a watcho udin se oto okay na empesoa no so a ofese ukujina no either say ufri ho ana say oti ho for some time sha we no na wudi kan hu say o qualifier so the pastor nomination from me we are vetting committee beba na omo so atutu ano na document a de beba no so omo ahwe we no a na say we kwakoye the kind of constituency annual delegate conference. Now, polling station executives or more constituency electoral area coordinators or more constituency executive committee members and now a patrons and a council of elders and so a unipa in Numa account. Now, says our constituency no your foundation member do or what in Benufua almost in class party no at the core electoral commission in now Oma Kokano no my the kind of special constituency delegate conference I'm better about the Obituna party member the so in so far the party constitution council SSA be for 1 month in the year a could see August 10 nomination ye will be able to party constituency secretary who are say or the 3,000 Ghana cedis. Okay. Performance rate. Name so about the file there. A case Indian number omoye ba Indian kuma omoye below 40 years. Indian number a can affect persons with disability. Omo their party say between half of the filing fee 35,000. Abusia de atene nke panyi kwanchefo ya wo hwa abato ho nsem so edema osunkokroko MPP amanyoko ne yewra Evans Nimako na no de sem ene etie ye abusia yemfam fro osunkokoko MPP amanyoko na tena ye na yemfam nko LPG Liberal Party of Ghana wunuma tena ye sambeka sene so enche bia na by election e koso e wase no for baton person so ekowiase na NDC amanyoko na kwakodi nkunumu a o maso ato ababio ama honorable James Jechikwesin so won koso anyamra so gene informa de hye wase no for baton person so na hwa amanyoku awodo no a ekosi akan e wase no for person so a we NDC amanyoku no to nchene a MPP ekoi e de opani Charles Opoku e na ekoye LPG Liberal Party of Ghana so no e de eye obabako ekoko ginain na LPG fo a wo mo edi obabako koko ginaye e wase no for person so e na wie abusuan da sore ya entete abato so mpefem nsem chefa pronso chese opani Kofi Akwalu the party no constituency chairman or was no for baton pesia so was a party no no to nkwanta one ma pai sisi wo ko NDC yene nkodi nkomo yemusa ne sede asem na asie opani Joshua Kumsin ne ho asem ene yeke opani Kumsin no temen ka wie yemu ha wo mu akwaba mejo so minia na ho ye de nyame adawlo ma ho ye na ede asem na aba
uja Kofi Akpaloo mu saa o so ko NDC di asem na si wodi di agya wana ana sika no ama yo di kan no ma mentia wo na mentia wo people aya me say anokwasem ni asen not ye biaye bia ye no mpuntuo ne ye hwehwe eno nti se uye obi a wo yamanyoni na se wo ba sen not na se wo ba na ne be kan mpuntuo ho asem dia aya ne ye gitum na ye de ewle nyina hye mu na botaye nam so a wo ba ye no so yatumi aboa na botaye no atumi akonanim na de ntie nam so a mesesesi a mega LPG na me ko NDC ne se aya message me de question na ye nyina ye tene ho nsem nanso na ye mfa ye ni hu ne mapɔte a waye enti abato yi mu na entoabo mu no na ye nyina ye ne nam ne bia ye so a ye hwehwehwe ne ma na no kwasem ne se ne ma me hu se papa na ye no se bi mpladu asa se me ka se memfa menta na chi a eba ha dwe kakla because LPG na me kodi na chi no na me di na chi pompuntuo enti se nyame adawlo ma na se ye nya na so obi aba ne ye kɔhwɛ ne ma waye ndada ne asa to abaya ma no ne ne ma obetumi ayaka ho a na wɔ se ye di mpuntuo anase ye ri na de ta di pa na chi na se lot pa na ma na opani kum sire amanfo bi so keka se wo kura wotiwe wo ye NDC ne deda enti se wo so agya LPG ko NDC a enkenya asem fufuru bia na no so na me ni a wotie me 77 plan da se LPG sisi a se Mr. Kofi Akpaloo ka se wonye LPG bio ba obeto aba Ghana ha sam ye sure se o party anko beto ama no o party anko beto ama no sisi a party bia obi adan bia no wo bi free party bi no aba party bi na wo do ma do so no to ya pa ba no wi ndi so bi am free party bi ma so won ti ma party ko from ana anya sanete sanete woni bibi da bi age so ka na me dai no me si mi ni echi bi na me ko NDC ye ko by election no pa na ni e bon ni e wo topic bi a ye de nam na anokwasem ne say ye hu ni ye ya topic no sai enti ye de ni to say e bi ani papa Kofi Akpaloo ma ye no oba obetumi abehye bobi wasen not na yatumi ahwe saa abo no ho na yato abade ama benis safenu sa ento abo ni nyina chi no ya ante sa se obehye ye bo se mutumi tuma benis na so ba ebi a makwan ewo wa ha yi meboa no no degrade degree so ebi a se mutumi to ba benis na so ba ebi a school for nkole meboa o made suamu ne sa bo hye ni na ya ntumi ante bi ntimi nua esi ndai na wo se metaneti abla ye ni asen lot for ya da so se ye pese ya asen lot tumpon nti anu nti na nam so a mejae LPG na me de me ho akodwa na NDC because me say ho na mpuntuo no because me de so ko amanfo se ase ya pekakra ya pay sika kakra de ama na ama se o ko NDC enye sa na me ni so bi pay sika ma ho a enfie dudu asai na mama mu boni a na ma be bank ko kwa de ni mpani ko di bi ya so ukula trillion kula enye so se be su de 1 year what is it ya ma o trillion kula 1 year no so if you say ba ni se ya ma wa na ko say adiem punto na say adiem punto na say adwuma ba na wanya bia ye na wo kan so wanya bia ye ne de bia wo sa ko ano adiem punto na say wo hia light ne de aba wo kan ya be kama wo amanfo se ba election na mo ye no ase no of no sika na ba ye ne na ase ohwe nkontabuo na wo masisi unti na ma wo resign na anya sa na Kofi Akpaloo no so pa wo sika mate eye Joshua eye kumsini ya dase for pani Joshua kumsini ya waye constituency chairman de ma LPG amanyuku no ewa se no for baton pesu so ene ne na kwakodi nkomo no na busua ye ne founder enkoto aso opani Kofi Akpaloo amanyuku ya ye ka ho asemi wono ene teye wona flag bearer ene founder e de ma amanyuku no yikumsa se adai na ne constituency chairman a o wa say north e sika bi ne bae no digya no e no nti wa resign sa no na Kofi ma hai Kofi Akpaloo yes my brother na ho ye what's it me busa say ho ye Kofi
Oh, Jacopo na dumara kwa mi ho ye fa me nia. Ya de radio ase one no wo ache kakra sa wo ben phone no kakra ba mi anka mani beje. Ayo, okay. Mo sese de metepa na what is here say was say North constituency chairman wa resign. Oh, sir. What the letter bro? Oh, ne mi nyante. Hey, Kofi. Unyante. W. Baby a wokoye by election wo ho nanu ya o de benisaf esafanu ko gina ya wo ne nam ye campaign ya de wo so resign the letter bro from Enra yesi kwesi adakora na letter ne by wo so unte. Oh, ne mi sankan say aba dia mente ebiso na ewo constituency hall ma dia. Na ya ka kire we eye onwanwa say nanu ya makoye by election wo ho na wo constituency chairman say wa resign eye onwanwa. Oh, David, nyame wonwa. Say bio, enra obi free prison by. Ana no peso obi so ko prison. So the meche no. Ebi enra ebi mo free play mercy. Fra Abuja be dru Ghana. Ebi mo so afu plane a mo ko back. Enti no party de enyame nko amedea. Obi a betimi abedo mo party no. Ada open obetimi afiri mada open obetimi so abam enti party de we ko na we ba so the meche no Matias ba Kofi party wa wani tua say party politics de uhia nipa uhia dom enti ekoba say ba ko free musa ha dwene na dom no hwetia na dabi unim ni aye wofa ofa kofo diawu. Hey, one the campaign manager, I campaign a dear betting, ama yabetuaba. I can't one man to or say what giant party. What kind of campaign manager? No, Inusa. Alaji Inusa. Inusa the Fuseniana. That one if you say, but I'm a kind of Inusa. Alaji Inusa. Or mistake say or ye of a before sena oni no never man or yanka on my drewy as so and I'm sending a coupon like I say or before a duru so be a president in Sompa FM the Tuabano no one no be a president so the maturity obi o papa one free more wo unko so obeka nti bebe o mai so mo fi obrabom na utimi ko anim nti so obi wo na ofiri wo nchen a mema na ha because na yakopon na eyi na firi se de bi obeto mo ko anim Kofi but a man for so ke kase na no by election e course wa sen off no asesika no digya no na ama ne buafu a wo de a resign sa na no so e o na me nyam pa so by election e kwa ya na by election no okwa ye trace ka bi ma wa aban trace ka bi ma mo ko solicit for fans na mo de ko ye campaign je bia enkuntabu no ansene ne tiri me ba ho baji bi se me de onim se me ni bi na hwan na se me ba no baji ska ye nyina ye tie so se bia obi se me ba no baji ska dia ka se me ko ne ba ko ne kan se me so o ma me 1 cedi na 2 cedis. Okay. Nti obi asika ni me ho me nia why Kofi mate me da se nyame nhira so ne edi nkoma wie wanya adaje dia maye amza for Penny Kofi Akpalu na oye titrening founder kofa by Ediman Liberal Party of Ghana. Yeah, boy Ramo ewo epoye mansemo na enesa wode wane ekiremu ewa chimansa mansimu a ya ofuase ayire bia bato ampesua so ehyemu na yesenya asem ketwa epre wanyinsen yes 12 years ubehu no afefro bare na nyi obi awo akwakura wanya bese 60 plus no na wache no ne na kura no de amono moe ebe wie ekire no na enkwada ne nyina no wa brabo akoye ensensemu na no na enam so mpanyifo atu na mo ama achim order divisional police command no wonom so ama wonom hono mene so ya wonom akwapo adwuma papa nam so ente no enipa wo susu se sanyambra sem we sei wode asi won kwa ho ama wata mondua e de ato won kwa ho a wonyenyenyem krankora no
wɔse wɔto wɔn so sa ɛnam so nti no enipa bi wɔ hɔ a wakye wɔnom ɛde wɔn ɛkɔ akɔgyina mmara n'anim na ne nyinaa mu no akɔkora bi a wɔn wanya 64 years yɛse wɔn ankasa o ne nana yɛ wanya 14 years wanye mu no akwadaa na wo ɛne yɛse ne yiri ne hɔ a no wafra akwadaa no bra na akwadaa no nso dimlika ɔbaa mu no ɔde amo no akwadaa no afa afuro ama sabre no wɔtimi awo na saa nso so ɛne yɛsɛ mmeranteɛ mmienu bi ɔmo de ɔmo yɛ mmabunu ɛna wɔnom so yɛsɛ gang rape ɛne nipa mmienu mmiɛnsa no ɔmo ato ahyɛ abaayewa baako so wei sɛpɛ ne ho wie a no wafiri so no wahyɛ ne nika na baako nso so asa abɛbuto so yɛsɛ deɛ ɛrekɔ so wɔ hɔ ano no na yɛwura kɔdwa ɔpɔn nkroma information minister ɔno ankasa na bato ɔmpɛ so yɛso ne yɛsɛ wei sɛ nyina no ɛrekɔ so ɛno ɛna ɛyɛ Achimoda divisional police command no wɔnom ɛtu mu anamɔ anam so nti no saa nsɛm wɔsɛ nyina no wɔtimi ɛtutu saa na ɛno mu ɛna owura baako ɛfrɛ no Emmanuel Kwafominta wɔyɛ panyin kwankyerɛfoɔ yɛ Arc Development Organization wɔnom ɛyɛ kuo yɛ wɔn ɛnhyɛ abansɛ ne nyina no ɛne sɛ bono ahafo mantam ɛne apuoyɛ mantam ɛna mfimpi mmienu ɛne baako mu wɔn timi ti kuo yɛ a wɔnom ɛde pɛ abrabɔ mu nkɔsoɔ ne mpuntuo ɛde ama mmɛbrɛ no ɛna wɔnom ɛkasa kyerɛ sɛ wɔde wɔn ani kyerɛ mu mpɔtam hɔ a plus station dɔfso kurampo ni hɔ plus station bi kurampo nso wɔ hɔ a kaa kurampo na wɔn de bɛdi dwuma no yɛsi ɛno kora no ɛyɛ ana akɔ boakye bi den wɔn ne nsɛntwerɛfoɔ ɛbɔ nkɔmɔ sɛyi. As part of the spread project that we are implementing at Achimasa district, we have identified about 173 teenage pregnancies. And looking at the situation, we have to do something about it. So today we plan to arrest some of the guys. So we are able to arrest 3 guys. One from Kwabwedi, elderly man, about 64 years, have impregnated 14-year-old girl. So we try to send the issue to DOPSO to deal with the situation so that to deter others from doing that. Also, we arrested 2 boys at Akokwaso. They also raped 2 girls. They are also 14 and 1 13. One is pregnant, and the other one, lucky enough, is not pregnant. So we try to arrest them because they camp them in a room and they try to rape them. Young boys, about 14 and 16 years old. So we try to arrest them detain them at the police station, at the DOPSU, so that the law will take its course. I will see a penny control for your Arc Development Organization. What's here and no, you're Emmanuel Kwafominta, and I just say, or not so studying semi go on Facebook, Sompa TV Ghana, and now Sompa 93.1. Onuma Boogie, Aquacra 64 years, where Crampo de Nabanoma, and they didn't know one wants to watch Nabanoma bra. Wafa akwadano wane na fa yefuna akwadana wo sesi akwakwa yare wo semo amoe plosive so so nkofo ni bia bo mo matam na wo mo ede ne topic up ne to wo minim se wo mamu anse odwan no nya papa ba ya amabunu ne ya kagyan ma wonom wa se ye enkwadano ho aye akono nti ono so de no oluma yi na banoma yesi amangubunu se wo teto wo na ehye da bra ede ene ono so de ne ho agye enya wasene mu ba na dabi we na banoma na beku ene wanyem no dabi wanyem na wonti enim se de o wanyade also we ani kwa som de no police station ke ko so mo sano sanu yi na mani nyina ene so do ani kyerɛ mu wɔ that divisional police won so a omunika ya omude ye adwuma dofsun so ense ni ofo ase aylebi police station na won dofsun so ni wonti no yese mema no ba no mo boy ya mpanyimfo kan na watu nsa bi aguso no wapɛ sika kakra de aba na atwa enti o ma ya de na awofo ni binom enso se plosifo ma ya de papa anamo wa moto yi ho ade ba ko a ɛsɛ ɔman no anaasɛ kuro no ihu ɛsɛ nipa ɛyɛ bɔne a ɛsɛ yɛtwe naso tisi ɛma ɔmo hu saa sɛ akɔfo bi ba akɔla no onyiye ɛsɛ yɛde no ɛfa mmara mu na ɛyɛ nsana hɔ sɛ bɛyɛ akyiri ma no obi nso ɛtu saa namɔ no a obi nso bɛsesa no adwen because asotwe bi ama dem bi adan because when you say me so because ya sa bibie ni hono ma te say ye be kan wasem ye ntio mumum because
and then I want to know now be burning me or titini modem a bread mojanim son and free in order to shaniba. Now, one day, just week, now, will be a big ubanza. I am not a hadry. And how are the Amucha Club brave, and the other. And he, I'm not the same row. I buy betting me. One money and mumay. Now, Sanya, my Yamarina, as soon to my baby, or my young man, a man be Uncle Labonny. Now, for the kind. Will be who say, or nay, I be more binam. Nebia Colana papa was Kakakra, and as a cranny and can't call Cadafuabe, and at the Yansin, no funny, no Cadafoso. As well, Yeduma, and Tikakra, your man, do me, and I say, a baby laptop, and Mamano, or my young mamma, at the Dada, but Bray, Nudge now fossil. Cobbler, or Pia, Mammy Placono, Wada. I will see how for be a one of the so much mansa mensim of one side be about 1 Passiasono and a one of so ansem Yakwakotie be. I was young to a casino, so the informal free Achimansan and Potamo were per month money and from Uncosica Semokakra, Obecachan and Swan Jebia, and Eja, and Brana Gani, who are beg say IMF for Messia Cinemono, a quay say, young quay ye bondu, said the end day, and be we are say, ye made 1 year and cockra. Omasumo meyi omojet enu musika kakra abade ne nsa ekoko kan ya we kra de du baby kra no ma kwan ama ban for monsa anka tine o sa ban yi omu firim omo eyi omu firim na afa bra so se wo so musika ban kokotua na no so akwakoya asem fofora e de twema mentwe sa medu baby ya mere wane yenkokrai age so omu se so omu nuro esesa chese omu ketenom ekotratra finance ministry ansana so musika ne beba aba na nke nim se nke ne womo toa so ne ekosi brone ka ne se picketing no womo akoye bi wo finance ministry yate so ma twia sensen e de asem na asie sika no aba na ene Dr. Edu anane entwi nkodi nkomo dokoti yenka wiei ye mo ha mo akwabo ya oba what you saying erade adom na so ya adom na yese mo twe mo ade ya sensa de musika no aba na ma mini kan kirem kakra ene picketing na basuno enyen kokra ne mirwa no ena na ekọ on say emebu no omo ema retirement no omo so omo fa omo bonds no anko no omo na from say omo ay self exempt omo ka say yi omo ho free so omo fa nko ena omo ye different from nkokra ne mirwa aban na yi free mu no etiquette ya ekọ nyina omo de no omo nka Sompa FM enti yen de ekọ de bia say aban no we ye from the say utua na mom say copy kitchen so a na yes aban tua ban bia so almost so aban tua ma wo mu bi na ye gibia ye saka bia say coupon edi enne na yes aban tua untua ma pensioner fonko a utua ma o ma aka no so enyina enti ye picket ya ko nyina obo de na omo nka enso say tua ebi ema wo adiba kwa etua ma ye ntua ma wo eye coup principals usikatin na edru ebi na akoye 9 free February 2nd up to 29th May na akoye 9 no edo de abai wentua mu de na ma wo ye empanifo no emrewani kokra de ntua ndi na omo se iska no wakam ena omo ne abai so ekohihye say the group have been as a buy into me to ya one issue treasury bills about me one and can arrangement or more a mebu akano and the colleagues arrangement no that comes here buy into ya near what you are the ama and one to yama name of a free June no corner never bano to Niska on fa and on Sisano and Fanco treasury bill and no money are buying. I assign MOU. Then no almost say a Yakoba Busum, you know, almost as a MOU. A buying and can hoshi say Obusicana or Hono or the Bemau near Asudadan or the Bemau 9 year Beba for France or be converted into treasury bill on your it's a dog, Momo Dianoa, Abaya Tiade Amamono, what you say. Watua enkwese china bi e ba bete se mo se ko akọ
finance ministry no me chiri bay it bra e call picketing chatro last one I call is item na enson e na wakem e na ban frey say obetua and it's okay utia e be ja picketing no nti ye ja picketing na ko pim dai hu sesika no asate dey e tua and e ja picketing no e ja picketing ni nim say enson na wakam no nyina abai betua you say sure say ye ja picketing no ni ahwe nim say enson na wakam no obetua enson no otua mu nsia e na car baako no na 26 June e na eso enti up to 19 June no there na by etia enkokra ne mmerwa ene wo ma enye enkokra ne mmerwa otua obi a de ama na up to June 19th enti ye ma ene ye nananom a ene no mpeso mo ko gina o mu nyina ye tua obi de ama o sabre no up to ya tua up to June 19th and June 16th na ye won fa on tua say na kokon na tua ye dia na mo se tua bi ama wo tua mo so di ama wo enti na afa akoka 26 I know ama and on the 3rd so the ever can ho 3rd July and yes there be aban waka kire say this time be drew how be tua intentem na so yes ama o embre kakra enti ya anko picketing no and a chain ma and ran so be can ho na kwakwa miensa and 24 June say yema ban fine so be tia intentem yema no kwan kakra America kakra enka ho enti sa America kakra yema ye monitor ABC na yemra tie so kan say omo de no de principal na ifri ye ya tia de amayen dada no omo san kan coupons no de omo san kan omo de nyina se ne ye de e kan omo san kan enti omo be ko picketing no ayene and enra aba statement ama on say enra no ofiti asese wo tua principal na ye we tua de amayen dada no omo de no enra no wa start etua and afi dada no de wo tua ni nyina dada oni otua se no tua ma yen sa no so tua ma wo na coupons bien sa aka no a obi en san kan pension afo san kan sana omo enko pension so en san kan no so wa instruction say yentua it is about instruction say yentua dia na say ye pension afo say mo omo ye pension afo o tua ni nyina enunti ye hwe ni say enne edo kire ya yensa obi a say den second sikaro ne nsabeka se du furu ha na ke safe bibie ni akambium na ye hwe adwada ebe ye beso ene dwada fufuru ebe di akiri de beso ene dwada fufuru bi ma eba ye beso ni ahwe se ni aban obetumi etuetua ne ntem a enkoka akambium ha nti eno ene ba bia yisi a ye duro ene mimie na wase ewo nchiremu a wode ama ye ne de akiri de bi fa to bia soso no ye be sa abo apinu ye da se pa no adaje awie yo right bye bye yo abza for Dr. Edu Anane ntwini ne no ekokodi nkomo ye gina we so ne ada ye ho kakra ba ye ba pia ka akire ni Sompa FM Sesia Ghana hadie open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and phone ne baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertain ko na ne speed ne so de wonhu ne seso da say jumem efie ana baby a wo here internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santa memu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana na Ghana ha o providing internet connectivity and twitchini muntwitwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and Uhamo and phone ho ne baby a wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem any speed ne there as soon as so as bimba Ghana had that simple
Unya how bia. You provided 24-hour support. Demand. Yemrantiano. Wo freya near Drew Hodadada. Or how bia sani etibia. Ya son no the amount. What to me cost the internet net dijumedia bia woody bia. Ope a chakwaya top high. Opposite Love FM. Yene kwama rural bank. Never dime bakum. Frame Mr. Internet was 0202 699 110. And now 0244 601933. Ube to me so send a mail. Was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Sompa, 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 Sompa. I will see a better was someone your brand near Dajia Trey, and your cows, and we are prime to break us and was so good so I would say. I was Sompa 93.1 Casafidia, so I will come and say I send on Breakwan Nasunyane, I am Sompa 98.9. Sanso and Encranza, I will bring up Mantamo, and also I Sompa 90.7. Yet one some not so at the Amamonia Remo, I will a 15 Mantamo. Now, I'm not sure about the demand they share more Cape Coast about Sompa so me check Cape Coast North. Eh, when Munya for ya or no your friend, eh, Ramin Tanyako. One also saw at the year and Sembi at dying a wolf war. Need to near Janum Sada Roman and Sadan and say mo was say one more shena pepinano. And your fear mo, a jabu or wabon said obesia sianeba, a jabu said obebu bomono, or Pierre Fianan Quadani now, one or be a Johnny Aqua baby didn't yashe. Ningina is a papa bay, while Baba came what yatia yen. Nanin mono and I was one say, one munyan son and many war, now one for entia swallow quan paso, entia and mofrano, now one entra or door, one man for fama, and near my betty me a one quadano, I'm a one unimono, Bibi and Quanquasha one of my dream. Anka se bia sana ejanomete ono so nyina wan fa bi anko ankoto ne suban mu na ne nsemi nyina no onmonyafo mentanya kom ede tudwa wa bro panyi bi e fro ne se DC Kwame Kwache ya wono e wo University of Cape Coast wonom etwere nwoma bi a na wo pa ho entoma ya chese di a da so no ene se beyond fatherhood changing the narrative as a japaye echino and someone say ya what's eba and na onimonyafo mentanya kokko gina se a wode afutu semi emeja no nje yesusu there hwe yen social setup na iminfo no de yeki edwuma nye peskies be nti kon bia no me fi enta anyi fi si enyi fi so a ma fama no onyi school a wona no wo nche wo ma nche nto ma mmari nyina wonya edobi wo se ma won na yen ejan na yeko yeki edwuma no because of limited time na you spend it they don't really feel our presence in where we grow up si ehwe sa yen ma minimum so be wa they use that opportunity to make the kids feel that they are not really contributing towards their development. Today was a movie woman. Today, they won't know mama say out no papa baba too. So they always make the fathers look like we are only the ones that have to be disciplined. Or they are disciplined or am from man. Say if they see us in that perspective, you be few mpana or those be here no. When you say no woman no catch on there, what papa baba too. What papa too go on. Obey day, some more don't see but you try there and you try to play a role. I will make sure that even though the Damna no man was asking from yes, you will not be so bossy. They also be punishment from an American said about some copy of ye and a day that must be many view. They enough for an Casanos who the on your day by nature broke another as a born Nezaba. I will see a penny at Kenya, Nashaba Johnny de Madisha, more Cape Coast enough for about some so and we're in 50 months and more. One monya for Kwame Namentanya call any day. Now, no see yape and Professor George K.T. Odro, one year can name Pro Vice Chancellor at the University of Cape Coast Brecona no. One no and a year titani e wo dwumedia ya ekoso e wo book launching no emo one also so eje akasemo e kire eniema e wo eye ejanom one of so dear ya wo se ye hwe na wonom etimi ye sebe ye betimi aboa ye ma no na etimi aboa won dachi isi kwachi ni craft ye wa kire e ho ba mfaso e ma ye bebre e bi se eja enye obi a esese oma efie eye hu e ma mofra si ye hwe Christosum, ye share Incremosum, ye share Yankasa, ye be mu asum cry, if you say Eja Edimu, Ewo, a Mofra entity. Ne Christosum po ye huni say, Eye, a radi, Yankopon, na body, a body and to us one.
egina eja efise eja ena oye efie titinani. Kane Pro Vice Chancellor the University of Cape Coast, Professor George K.T. Odro, ya wano eye titine de ma book launch edwumede ye koso e wo suku ponim hodo ne de ena yetie ne krakra mu no panyi pa ya wano ena etre women ye ready si Kwame Kwache wano so de kakra bi eto so eja ye ya budi na ye yes sasa bina fozo bi eja sambe no na obonkola o connect wonu mu oni ska be ba bankola hwe na aye ba djuma ni mi yi ni sama man fo kan ko na mi yafi ni sa dia o se sasa ti dia ni ma djuma ni ku su ni bi ni ko se me ma da wo ma ma le bo me ya hwe ene ma da wo ana ye ya bo ye me se ma na bo ye nti firi da tu ni ende ti santia na e ma na hemma nti ni ma da dia be ni aje ni ba da so dia ka se na so e wo se sasa ti dia sa bi ni ti mi se aka ha ya ma dia aka bo se senna ende je wo pia ho wo pia ne ma e se ye nhwe ma dia am bondu ni no na ko ye se wo ho dia ba do because there's no more. Ebusia awufo ni titu ene agyanom afutuo ya ekọ edema wonom kwan ya obefa so ene wo ma atena ne ho nsem bi ene ada na ekire ama mo no yere asede ma cloud internet Ghana America ka cho so open internet ya reliable e fast na bono eda fomu a utua ketua bi e ma bebre ma de ya adwuma cloud internet Ghana atena ye na wo se wokọ e ba no wifi nom ene hotspot nom CCTV camera installations nom ene digital security locks wa na nyina wono eye bi ya wo tech top high ya abrosena kuma uma ura bank bona e wo eye opposite Love FM no e ho an ye wo fra 0244601933 0244601933 ena Tabita Clinic wase men kan chose prostate mo yade ene diabetes de abusu America ka chose nko ba bia e ba ne kidney sam ene liver no yesi nsu aba begu ho nsu aba begina mu ne yade a enko ba bia me enko nkwadwo sikani fo ne ekire Tabita Clinic ne ebe ho adwuma e de ama e ba ne se bia sisi yade oba ne bema mo pa wonum prostate oh bebia e ye ho adwuma e de ama mododo Kumasi o sofla alignment wa fru sofla interchange no a usane te sene ye wo kopatase no unsadi fa so sa ye wo hono ena nkran so ye wo hono ena takrade ena sunyan so ye butu hono fra 0260 1962 19 ya Bolivia Enterprise Future Life Smart Food. You see, your food is your medicine is your food. Na ebopa bia wuntiri no mo jari dia fusani ye ama da bia ho den na wo kobasa emfa ho ene age eye mo bia so ye penny so ya kokora so ya brewa eye mo bia yo sofla alignment opposite yam papa Bolaji Multi Home Stores 1 for 0246010150 0246010150 na one more enyo so was her back clinic yo Woshim School Junction ene barekese makachro se stroke die yano yesa ama asie tutu obesa sori bio obesa ye fe anwode ne beba krase kane no so was her back clinic no e ba ne cancer semo a ne nyina ye ho adwuma oba ne be ma mo pa wo ndam yarewa hodo nyina etutu ase na typhoid num hepatitis candidiasis ne nyina ye ho adwuma ene ye mon koma wiei wo 0243 282629 0243 282629 Mami a base area watrase or tano so patrapa new site onum ya de bia de ding ne hu dia yesi ato ya de ne dia ma wo no ya sese wachini a amani da so asa wabamu abu no wose ye ne kakra wi na fo ne cheta no so patrapa new site junction honum no fa dru nkan yankase abibidro ya de suru wisa for Mr. Hwentia and ya kekedo kakra dia wo no eno di tu ya de na se huhumu kra no a ene ne betonchia obekiro se edro ahan de etene di onim so te ase entifo ne chema me abi honom friend 0243 345392 0243 34
5392 and Mizo ne 5G so no wo de bokase no so makase no aye wo de Mizo ne de jejejeja ede so si chirenum ye wo mango a eye mango nko a ye wo abrobe de abrobe nko a ye wo melons de a eno so ye melons ne wo ba kwa ye ka fruit ne nyina bom esi chire ni bia mu a ne nyina ye fruit nko a ana 5G ne de onnom amana ma vim ne ahoden ama de ye adwuma bia bi ope bia tu atone a no afre 0246 2702 0246 270221 and answer do any chere swami your premises asia has some perfect mobile sia your best sadusu punu di ama apparativo so no a bois spices any herbs any yes I drink we ne bois say ye mo bia so ye penny so ya kokra titru ne mu a emema no asemofo ye kapu ne ma no so a asemofufu aye kapu no opese furu no so tia and come here and produce Kabia, Odianumuya, a bedju of Frunama simple. FA Masters Limited for no or more Obasanjo Roadwa, a bear crack girls senior high school, or more any Diabejaso. For 0246 270221 0246 270221 na any home and come on. Absia, a free anra, we cried and I know, Memen Dane Banwa. Ena eni bi hye se edia de ncheche na ebo patabri se posoche all social media no so pede bia won na se se kane na we kra de so e postini ya wono kra no wadi MPP chairman nom ne ade a won de ne nsem a wokane se MPP for empene no a no mo person we win 2024 elections ya IGP no ho no mo sese no wo mo MPP for so ma nyina di enyi papa na mfiro no mo a MPP for beto mo pagu dantum 2024 elections na busia yenkoti owura no nkomo a no odin woni dabim ene amanfo bi kon mo fa so e record no yenkoti ni kakra omu gina ho ne nkofo e beto bana police for yo mo sase wo fom sase to wo fom life na police for yo mo sase wo fom ye to abanu ya bobo ye ndi 7 police for ni nyina omu na omu hia no mo sere police for angasa no mu ro meka anadu 12 ko sase o mani eje na mo se mo da so ti wo intelligent e ba ho gabi na wo ho bi o ba mi hu so what I say e dan ye dem olumetu ye nya afiri mu de man banifo no mo hu ne esi ye nyina da se musa mo betena ho na se ne esi ye no mo tena ho a mo tena ho ye na ye bebe mo na mo pe ba bi ase na se nyame adom na ban ne tene a mo na ma wen kofo sika mo ne mo nkwan a mo de mbefa so da your mama no oba for revenge inti se ye kana se na se wontia nkofo na odi ombekum o mo betiti wo mkroma papa me de se mtemekura ase na mekọ I was your phone to weigh your penny in command now or any pebinomo ADA a war a yene office or see a friend in Mensa now or your police penny what the police ya a do commissioner nominee at their day and UTMP for now so says so munim no munim na IGP or man panwa or what is one almost 2024 no a former con. Busia sorry so much some pound commerce of mame Amadas Amasa. Sompa FM. So mami adazo ini papa bia mesana asante marginal to medina mano obetena se na sompa nkomo eye bola what the abetwamo so yan fast da kese e mai rasante ye boa Benedict wa yesamfo panyi kokwa Veronica Jando on na tafide na chichinchim ni from adema yo sekru chensem ni nyina egu nkrata so akosia so mu asodela eye na afam de any new screen ni nyina e ka ho ebia akosia de wa akode kwabna kese ene ye ha grace me wata me frɛ na obebo me oyini ni kasa nso wontimi nya na hwe me sraw eye amemo me omu nyina ka ho bi e ma buffalo no systematic nso ehweye etwaye edefa Facebook YouTube no and online so ekwenya kwa bro no man ne do me wo Sompa 98.9 sunyane sansu na papa toes enso ne do me wo enkranza Sompa 90.7 mu nyina mu aka ho e na awie pram to breka se no etime ebedan mo medi de wo hene ire mame ekua yeboa esia mawie me ne me bra nana ya bo mali bia boga yes sorry so mama G o US so on fie dwumadi no news no eni agro wo hene ni wo se wo chia papa o Atlanta Georgia was in Yankopon Koswen Shason Pafo Yamamaji, Yansu Yachia Papa, ya sorry so. Odo for me mawakwaba eba abe heba clinic. Ope aya sabia emprempren